E te tini e te mano ko te reo irirangi tēnei o Ātiawa Toa, ko Alana tēnei. Ko Mikaere tēnei. We are your official broadcasters for Te Wanganuiatara Senior Regional Kapaka Competition 2020, going down on Saturday the 14th of March at Te Raupara Arena. Kei pito one e tēnei o ngā wā Te Wanganuiatara e kōrero ana mo ngā uri taniwha. Kei te marae o Marairoa i tēnei o ngā wā, te marae o ngā uri o Whiti te rā. Koina nā tā rātou tūata i ki tēnei whakataitai aro e. We are in Wainui o Mata i Nāia nei. Ai rā, ko te kāinga tēnei o ngā waipuna amata. Kei konei tātou, kei te whakawaia te kāinga nei. We're standing here at Ngā Hau e Whā o Papararangi. That's right, we're at Papararangi at the moment, the home of Pukehuia. Kei te ngai i tēnei o ngā wā, kei paparākau tuarua te ko a ngā reo. Koinei nā te papa prakati i mo te ai a Taurangi. Koinei nā tā rātou tūata i ki te whakataitai aro e nei o te Wanganuiatara. We're sitting at Kōkiri Marae, the home of Ngā Taonga Mai Tawhiti. Kei whiwhitia marae i tēnei o ngā wā, te aukainga o Ngāti Pōneke Young Māori Club. And if you can see your whare behind us here in Porirua, your frequency is 94.9 FM. And if you live in this beautiful area here, Te Awa Kairangi and Pōneke, you can lock in on 100.9 FM. Mena kei wā i ke koe. If you're not here in Wellington, kaua e a wanga, you can still keep it locked with us on iHeartRadio. And don't forget to keep it locked also on our Facebook page, Ātiawa Toa FM. We will be presenting to you the regionals on the 14th of March, 100.9 and 94.9, and also on iHeartRadio. So right now, go down to Tika Tik and e tomo tonono e neke tō teke ki te hoko i ngā tīkiti. Ei rei, te iwi.